Muikariri giti wa kamiti ya bajeti bunge-ini no Duncan Gituanja ni atemanirie mogaruruku maria mekirwo bajeti-ini ya mwaka wa 2015 na 2016. Mamwe ma mogaruruku maria mekitwo bajeti-ini no ni hamwe na kwaga kugurwo kwa ngari ya gavana iria yabangirwo muigana wa ciringi milioni 13. Pesa inakuanga kwa gavana na minister wa finance. Thina uyu wa kwaga gwikirwo kirore kwa bajeti ya Nyeri ni gutumite Mwonjoria mwathie bunge-ini ya kaunti ino akienda kurihwo mbeca cia wira wa waki wa barabara itiganite uria arutire thirikari ya kaunti ya Nyeri. James Ndegwa riu ahete thirikari ya kaunti ya Nyeri kiumia kimwe mamurihe mbeca ciake kwaga gwathie igoti-ini. We wanted to address that issue once and for all. It has been pending for about 6 months now. And you don't want to be discussing the same things every day, day in, day out. Turio kaunti-ini ino ya Nyeri, abunge ni moritie President Uhuru Kenyatta gutigirira thibitari ya Othaya level 4 ni arikia gwakwo. Abunge Mary Wambui wa Othaya na mubunge wa kaunti ino Priscilla Nyokabi maugite thibitari ino yagirire kurikio gwakwo miaka 3 mihituku no gukinyaniria na riu mwerekera wa waki wayo nduikaine. Tari gukithi thibitari ya Othaya umuthi ni undu watutatu atunganagia na kutukarehe eyuire andu tondu nyire gutire dawa kura gutire dawa koguo maroko Othaya kunywa dawa koguo thibitari ya Othaya no irike ri ithi tatongoria ri tukuigwa tuiganire budget itu ihituke governor nake mihure kiara nigetha ikirute wira thibitari ciothe hingurwo neno yo Othaya igikorwo ikirikio uria tungikienda. Abunge aya maugite kwaga kurika gwa thibitari no gutumite aikari a Nyeri makorwo makiaga gutungatirwo na njira iria yagirire. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kimani.